Premier vote. Erste Abstimmung. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de la majorité votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de minorité 1 Lohr votent non. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit. Nein bedeutet Zustimmung zum Antrag der Minderheit 1 Lohr. Vous avez soutenu la proposition de la majorité par 99 voix contre 91 sans abstention. Sie haben der Mehrheit zugestimmt mit 99 Stimmen zu 91.